omukurambura project ya Youth Inclusive Dairy Market Systems ninga Shwaidams eyaresirweho ekitongore kitari kya government echa Ripple Effect kandi kirukushagiko ba Mastercard Foundation emwamenyete yatandikireho emyoga nkeyo kushubura amate okukora yogurt enkito bwanyuma yo kuherwaho ekitongore eki nebashoborere birunje birwe mu kuyokorera ecyo kubanza amateka yanjye nigakushira ubwiri tinje amateka echa kabiri inkargo mateka bashubuzi hati nanye nazo mfirindo n'amatumba barisa abeyi nyinshi hatu shangana nyiko muntu ninga nyibwamu tubashije gukora nkutu n'inko kuzitunga munana sikubashije kutinjiraho tugeminye ndije ryo kwa heru ijere byo kiryo kitambura kigendo misho tujoyininge tukore nayo twena twekorakoranye Nyanzi Nicholas kurgo mu Ripple Effect nayo ngera shobora ahabwe nci batori n'eminyeto yo muri Kanyaruguru Town Council twajyaye Kanyaruguru ebisibu ebimu ku ebyo abavubuka bye bali bayina ebyo kubanga bayite bayina byakola naye nga baagala nabo okutandika okwekosesa bwe twali tuwogerazaganya nabo bo batugamba nti bwe tubaako kye tubatandikirawo naddala mu project nti y'amata era kikwata ku mata bajja kukola balabe nga batunguka bagende mu kibiina iyo myasi mu ndizingo bibice mu tente kezani biro mu kizu bukama mate akano wasaka kama hivi n'itama 20 zoba mu temu dusinga mateganya omuringo ngo gumwe eminyeto mu district y'Isingiro naye basize kuganyurwa mu project egi eya Youth Inclusive Dairy Market Systems ninga Shwaidams eyaresirweho ekitongore nico kimwe cya Ripple Effect aba batandikiro mu cyaro cya Kinanje ndani omuruwadi ya Kisyoro omurikabuyanda nabwanyuma bazagombora ya Ruborogota ayibabwine eminyeto kurwo mu cwekeki abucyare kitakijire nyewe nkabandi umuhinji n'umurisa nka kubijire banshangaho mu cyaro batushoboreje project ningashi eri gukora nashara mu kujya mu joining etuyambere nkitaka eminyeto namunonga nk'abakazi yatureteraho emyoga hati nkito mu gurupu yitu tusika kekisi z'abagore tukora ubukeke buke za 5 tukora dadizi amandazi kandi hati shanga nk'abantu abacyaro nabo babona obuhereza bwahiye Vincent Masco orukamasho officer bwa district y'Isingiro asimire kitongore eki abo kurugayo kikakwatara government okurebeka ngo eminyeto yatunge byo gukora nabakore nkito nungi za sandozi nabakorebe byona kandi twabisima munonga kandi ebintu bikorwa eminyeto mu Uganda niyo bakoreba nketine cyango cyegasha niyo bakora ngo nabakora busha konkeri izoba twareba ngo eminyeto niki kubasa kora ikagira intasi ikatungura ihanga project egi ekatanduka mu mwaka gwa 2022 kandi genderire kwere eminyeto eri kwike mtoro mukaga 2034 omu district mwenda omucanga cya Burenge bw'izoba kandi obwa hati bashyira mtwaro mukaga gasha kwa na Good Fatima